chacune et chacun de vous pour que ce que nous avons promis à notre peuple, nous puissions le leur donner. Faisons très attention, car ce même peuple qui nous a acclamés hier, ce peuple peut nous descendre vite fait et bien fait demain, à cause de nos propres turpitudes. Et je dois vous dire que c'est vrai, je suis de nature serein, mais j'étais quand même un petit peu irrité par ce qui se passait, parce que nous étions occupés à souiller cet acte glorieux que nous venions d'accomplir quelques mois plus tôt. Mais Dieu merci, vous vous êtes repris. Ce sont des incidents de parcours, on ne peut pas rester dessus. Mais maintenant, je voudrais envisager avec vous l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà demain, avec l'investiture du gouvernement. J'ai ouï dire qu'il y avait certains mécontentements que je peux comprendre. Mais mécontentement vis-à-vis de la composition du gouvernement, bien sûr. Mais dites-vous bien qu'à l'absolu, quoi qu'on fasse, tout le monde ne pouvait pas se retrouver dans ce gouvernement. Donc, quelque part, ces mécontentements ne se justifient plus à partir du moment où le gouvernement est en place. Des efforts ont été fournis pour que celui-ci soit le plus représentatif possible des souches socio-ethniques de notre pays. Mais malgré ça, on ne pourra quand même pas y arriver. Nous avons plus de 400 tribus dans ce pays, plus de 400 dialectes, et que sais-je encore. Donc c'est pas possible de créer ou de composer un gouvernement avec toutes les tendances socio-ethniques de notre pays. C'est pas possible. Donc il nous faut être solidaires avec ceux qui sont là. Parce que ce n'est pas leur personne qu'il faut voir, c'est le travail qu'ils vont fournir. Et c'est de ce travail que nous avons besoin pour notre survie politique. Je suis convaincu que tous ici, vous caressez le rêve d'être réélus, de revenir après 2023 au Parlement ou au gouvernement ou que sais-je, ou même à la présidence, qui sait. Donc, je crois que tout cela passe par une discipline dans notre comportement, mais aussi par la solidarité. Ou nous croyons en ce que nous faisons, et nous le faisons, ou bien nous n'y croyons pas, mais alors, dans ce cas, il ne faut pas perdre du temps à faire croire à notre peuple que nous sommes à son service. Je vous l'ai dit lors de notre première rencontre, mon leitmotiv, il me vient certes de mon parti, mais je le partage avec tous les Congolais qui regardent dans la même direction que moi, c'est le peuple d'abord. Nous sommes programmés, grâce aux élections, pour servir ce peuple. Et les signaux que nous avons émis récemment de tiraillement, de tensions, qui peuvent être inhérentes à toute organisation humaine, étaient à la limite du négatif. Maintenant, qu'à cela ne tienne, corrigeons, rectifions le tir. Opérons autrement, faisons les choses autrement. Je disais donc que c'est déjà demain ce que nous devons faire avec l'investiture du gouvernement. Et après demain, c'est immédiatement le travail qui doit commencer. Là, je suis bloqué pour prendre certaines décisions radicales par rapport à la situation au Grand Nord et à l'Est de notre pays. Et ces décisions vont être, comme je l'ai dit, radicales, mais j'ai besoin, conformément à la Constitution, que le gouvernement soit en place. Et si vous pensez que nous avons encore du temps à perdre par rapport à l'urgence
guettent le pays à l'Est par rapport à la survie de nos compatriotes, alors perdez ce temps. Mais si vous pensez que nous devons agir dès maintenant et très rapidement, alors s'il vous plaît, donnez-moi ce gouvernement et vous allez voir le travail que nous allons faire. Et vous allez voir le travail que nous allons faire. Mes chers frères, chers compatriotes, vous avez tous suivi les déclarations de M. Félix Tshilombo, qui à vous maintenant à commenter. M. Tshilombo s'est adressé à la nation. Naboyi Koloba. Boyo Kibino Nungu Alobi, donc il a déterminé Nakamu Oyo ya Este. Donc, bref, Alobi Akokufa po na Beni. Voilà. Donc, il y a total nini koleka na Beni kuna. Mais tozana batu mususu bande kuna pe ba répondre mais batu ngo na ndimiti ke bakozala ba na ndimiti ke bakozala ba congolais. Na banzi bakozala ba rwandais ya kuna. Alors, na sengi bolanda attentivement oyo ekobima mnoko ya bato. C'est de suite ya mara ya pili. Ya mara ya kwanza ilikuwa na couronne britannique. Wakati Waingereza walivamia wayome yetu ya Bunyoro Kitara, na wakati mfalme wetu Kabalenda Kitara, wakati alishikwa mateka, wandugu zetu waliuawa, na mpaka kwa ngambo saiti ya pili ya mai ilibaki wanaume 15,000 peke yake. Na hii genocide haikusemewa, na leo tunaendelea kuuawa, lakini kuniaba yetu tulifanya ripoti. Muliona kama tulitembea kutafuta amani, na tuliambia wa vijana yetu msikamate silaha, kwani tuko na government. Tulitegemea kama government hii ya Tshisekedi itatusaidia, lakini hii government imetutahiri. Hakuna mtu anaweza kutusaidia kama sisi wenyewe. Tulitegemea mbele kufa kwa vita ya 99 mpaka ku 2004, tulisema ilikuwa rebellion, lakini sasa tulikuwa na government. Tuliachia gouvernement Etat Congolais ifanye kazi yake, kwani kuchukumu ya kwake kuproteger kabila ambayo iko menacé. Lakini leo tunahakika na tunahakikisha kama gouvernement Congolais ko complice ya genocide. Sisi tunaomba wajuriste ya kwetu waprepare dossier ya kwenda kusepeli na kustaki gouvernement Congolais. Kwa nini tunasema gouvernement Congolais ko complice? Mambo ya chini ya kilima haikuwa secret. Wakati walianza ile mpango yao, tulialerte, walisema iko uongo. Leo resulta yale. Wakati tulisema mambo ya Codeco, walikuwa na bisha. Kwa nini tunasema gouvernement Congolais ko complice? Leo hakuna namna ya kutofautisha jeshi ya FARDC na Codeco. Wanavala uniforme moja. Utatafutisa namna gani? Kwa nini tunasema gouvernement Congolais ko complice? Gouvernement Congolais iko na finance Codeco. Kwa nini nataka mjue kwa nini namna gani na finance Codeco? Utakuta kujia barrière ya jeshi a 500 metres, unakuta barrière ya Codeco, wanakongolesa franga, na ile franga tulipia jaribu kufanya hesabu kwa milioni par semaine. Na ile franga Codeco na nunua silaha, anatayarisha mauaji yake. Est-ce que hapo hatuwezi kusema indirectement gouvernement congolais kwa financer Codeco? Kitu ambacho natia mpaka leo tunakufa nafaa nini mjue, kwani hatuna maungano na hatuzumize lugha moja, hatuna umoja. Unajua adui yetu depuis 2017 inatuangamiza mpaka leo.
lakini adui yetu alifanya namna gani? Strategie ya kwanza aliinfiltre communauté yetu. Communauté iko infiltre. Wakubwa yetu mingi wana uhusiano kiasi fulani na hotel intellectuel na maadui zetu. Juzi tulifanya tufunge barabara, mambo tukate financement ya Codeco, lakini mliona mna watu walijitoa kukombate ile kitu kusema wafungule njia, na mnajua kustati meme ya Rome na principe ya sasa inafaa kila kitu ambayo inafinance terrorisme inafaa kuikata. Codeco chile kilima iko wa génocidaires, ce sont des terroristes. Strategie ambayo walilomba G5 ilomba wakate barabara, lakini mliona wa commerçant yetu ingine walijitoa na watu ngine wa politiciens ambao wafungule ile barabara, na ile fanga inaendelea, wanaendelea kukombolesha na inaendelea kutuua. Kwa hivyo sisi tunasema na gouvernement, kama sisi tunaitikia gouvernement, c'est parce que nous sommes dans une société civilisée, parce que kila mtu aweze kudiriger pamoja. Rôle ya gouvernement iko kuprotéger wananchi na mali yao. C'est pourquoi tunatia confiance. C'est ça le principe de l'État. Tunatia confiance, tunawapatia madaraka ya kugouverner na kutuchunga. Lakini leo gouvernement ina défaillir kwa nini kudevoir yake. Kesho na kia kuendelea, tutaacha gouvernement kuendelea kudefaillir, na ile défaillance iko existence yetu iko mise à péril. Leo kesho espèce yetu, communauté yetu na makomunote ambayo tupokea wa ndugu zetu wa Hema, ndio kusema ndio Kebo Kilo, wao pia wanasibiri même sort comme dommage collatéraux ya madui yetu. Madui zetu wanajulikana. Kitu moja tunauliza, kwa nini gouvernement ya Kongo haijafanya enquête kuyua Codeco napata silaha wapi? Inapata vifaa wapi? Inapata uniforme wapi? Kwa sababu wakubwa wanajua wao peke wao complice. Leo tunataka kusema sisi wa chef hatuwezi kukubali kuona watu wetu waendelee kuchitwa. Watoto yetu, wa baba zetu, wa ndugu zetu waanje kuuawa na watu hii wanasaidiwa na gouvernement. Kwa hivi sisi tunaleta angalisha mwisho na gouvernement. Hatuogope prison wala hatuogope kifo. Hatuwezi kuendelea kuanza kuleta rapport. Tumeshaleta rapport, tunawachoka. Sisi tunapenda kumwezi moja gouvernement imalize mambo ya Codeco na imalize mambo ya chile kilima na mambo ya kimilisi. Ikishindikana tuko tayari kukamata silaha na kupigana. Muwapatie devoir wakwende fasi yote kutangaza kama kuko genocide Muituri. Kwani siku sisi tutaamua kufanya vitendo, mutaona dunia mzima italaumu sisi. Lakini wao wanaendelea kujua depuis 2017 mpaka sasa watu wote communauté internationale wananyamaza. Kwa hivi hatuwezi kukubali. SDF yetu haiwezi kukubali tuendelee kufa. Na itakuwa wakati tunawachia mwezi mmoja wao na maliza hata sisi wenyewe tutapata silaha vijana. Kwa hiyo tunaomba ile kwa dernier chance tunapatia President Tshisekedi. Iko dernier chance tunapatia na comité de sécurité. Tunawapatia mwezi mmoja. Wale hatuwezi kukubali kuona watoto wetu wanateseka kwa ile kulomba sapa. Sisi tunapenda ile mambo isimame. Lakini kama gouvernement inashindwa, sisi tutapigana na tutahakikisha kama sisi tunabaki kwa udongo yetu. Kwa hiyo wachimba ambao wanasema sisi tuko kwa udongo yao,
tunataka kuwaambia hivyo, wajue kama wao ndio wako kwa udongo yetu. Nasema hivyo, unajua wakati hapa wanani, wakati ya esclavage ya utumwa, tunataka kuwaambia ile watu ambao wako natia kwa kichwa kusema hii udongo yao, kama sisi tutatoka watoshi kwa kichwa yao. Mnajua wakati ya nini esclavage, tuliona makabila zingine walikuwa wanapasula kichwa yao, walikuwa ita ndugu kwamba kuperde valeur marchande, hivyo wasiwakamate kwenda nini kwa utumwa. Lakini mfalme yetu Kabalenga alitoka kunyoro kitanga kuhoima kuja kupigana na jeshi ya Tipo-Tipo, na wakati alipika ile jeshi ya Tipo-Tipo wakasinyia kwa kusema hawawezi kuingia tena kukamata esclave hapa. Tunataka kuambia watu kama hii udongo yetu, na wao walikuwa sujet simple sujet yetu kama Wabelge. Wakati wamesekolewa wapatia chef na wajui kama udongo hiyo ilikuwa ya kwetu, na kama wahistoria wako hapa, tunapenda wache historia wafahamishe watu wajue kama kwa siku za mbele kidogo hii sehemu hata haikuwa ukoloni wa Belge, ilikuwa ukoloni wa Uingereza. Hata wakati mzee Yohani Kiza alikuja alikuwa anafanya commerce hapa, walikuwa wanaita Yohani Tajiri, ilikuwa wakati hii mwingine iko ukoloni ya Uingereza. Walifanya exchange na Sudan Francais, ngambo ya Bakwachi Karuma, wakashande ndio wakapatia kule Uingereza, na hapa wakapatia wa Belgium. Tunapenda watu ambao wanasema sisi tulikuwa kwa udongo yao tutoke, kama wanaendelea na ujinga yao, wao ndio watateka kwa udongo wetu. Kwa kila jamaa ambao anapoteza watu, tunawaomboleza na tukue roho, na kama hii ujinga inaendelea, tusimame wa vijana, tusimame mambo ya kuhakikisha kama mzazi yetu aliyoziisha Mungu aomboleze kila jamaa ya watu ambao wanapoteza, na watu ambao walipoteza hata kwa sikota zingine tulisikia hapa juzi kwa bariera wa sehemu zingine. Tunawapatia pole na tukue tujiunge kama watoto ya baba moja na mama moja. Tuke mbele, wakati ilikuwa dispensaire tulikufa, lakini wakati tuliungana sisi na Noa kwa mwezi moja, mambo yalibadilika. Na tunategemea kama inaendelea kwa vijana baba ambao na nguvu, hata sisi kama viongozi ndani ya nguvu kidogo, kama Mungu angalia tunaleta, na tutamaliza hii vita sisi wenyewe. Na kama sisi wenyewe tunamaliza ile vita, itakuwa nguvu gouvernement. Gouvernement ikumbuke sisi mbele hatutamata kitu kwa silaha kwa nguvu. Walijaribu, walishindwa, lakini tulileta kwa negotiation. Ndio kusema kama naendelea, kwa tunajua komplisi ambao wanaua sisi wako ndani ya gouvernement. Na hii niliambia rais wakati alifika Kunjugu, tuliwaambia kama tunajua watu ambao wanaendelea kutuua, lakini mpaka sasa wanakatala kuwafunga, wanakatala kufungula aketi juu yao. Kwa maana tunasema gouvernement iko komplisi. Kwa hivyo watu zetu, leo sio siku ya kusema mingi, tunakuja kushiriki na jamaa na kusindikiza kwa makao ya mwisho wa ndugu ambao tuko na wao hapo. Mungu atubariki na atupatie nguvu ya kupigana, ya kumaliza hii fujo kama government inashindwa. Bandeko na banzi bolandi ba déclaration ya Félix Tshilombo onyoso ya lobby ndenge s'adresser na nation, ndenge lobby ba décision ya kozwa pona este. RDC ezaka lingala te, ezapeka kikongo na Chiluba te, minoko zebele ya to tsheli ba oyo bayokaka minoko ovo ezapeka mo ebele bayoka so bazoba nunu po toyoki bazoloba kombo ya Tshilombo na ya gouvernement na ya CPI. Allo bandeko. Je vais vous présenter ces deux vidéos. C'est une dame qui transporte de l'argent dans son sac et dans le coffre de sa voiture. Elle dit qu'elle est à Kingakati.
Alors ma question est posée à tous les Congolais. Bozana baboti na bino kuna na Congo bazolia te, bazana nzala. Bazokufa nzala mikolo nyonso. Baza na situation moko difficile. Mbongo ya pamba bato bakoma kolia na délestage. Lelo ale lobi alete. Lelo ba garçon bale ya ndaku lobi ba fi. Bandeko situation eza difficile, mbongo ezati. Kasi mama oyo aza kotambola na mbongo ebele azokende pesa bato. Et puis bato oyo ye azopesa bazoloba anglais. Bazoloba ta lingala te, mais ye azopesa bango à hauteur de 3000 nini, 3000 euros, 3000 dollars vraiment na ebité. Bolandana na video, bolanda pe biloko azoloba. Esali pasi na mutema biso ba Congolais, tokomi na niveau ya bolole moko oyo nazokoka ko comprendre te. Mokonzi na mboko eza nani? O ba laisser aller oyo bato bazotambola na bambongo na France okoki même pas kotambola na 3000 euros na maboko. 1000 euros ya pamba oza na ba problème, il faut répondre. Mais na Congo muto azotambola na kabakata ya mbongo boye na sac. Asimbi misusu na coffre azokondo pesa batu wana banani bazoloba lingala te, bazoloba pe français te, bazoloba anglais, eza banani ba rwandais ba tanzanien banani. Et puis pourquoi azopesa bango mbongo wana alors que ba congolais bazokufa nzala? Chilombo yo ba accord oyo ke ko signé tolanda. Napesi mbote na bandeko nyonso, mes condoléances na baoyo baperdre bandeko na bango na maladi oyo ya corona. Lelo eza le 17 naika na kinga kati mpo napekisa ye bato awa baya lelo kozwa baenveloppe na bango. Naza awa na mbongo ebele awa oyo na kopesa bato na journal lelo. Mosusu yango awa na sac naza na baenveloppe, bambongo eza awa, mosusu eza na boot. Soki na boot kuna mbongo esili na ye na carte na nga awa na kesu na bimisi. Bato normal bakozwa ba 3000 rand. Kozwa mbongo mosusu na boot. Na carte na ye bakomi kombo ya Kazadi. Soki bomoni bakomi Kazadi, alobi aza na kinga kati, azo exhibe carte visa na ye, azo exhibe mbongo na ye oyo aye kokaba batu. Donc mama oyo il faut azala arrêter parce que lelo na Congo tozoloba likambo ya 370 millions oyo bayibi comme si tozana no blessé te na kimuyibi ya mbongo wana. Mama oyo azobimela biso na makambo ya mbongo oyo ye azokabelaka na bato. To continuer. Mbongo ezali so esili nde nake na carte. Mbongo mosusu wana na sac. Lobi bia tobandaki kokonte baenveloppe mpona kopesa bato. Yango wana lelo toza awa naza nona baoyo baza awa moto ozwa 3000 rand. Bamama na biso esi nalekaki napesi bango mpe baenveloppe na bango ba 5000. Bana bango oyo baza awa bamama ezalaki naona importance te nazwa video na respect ya bamama napesi bango eleki bongo na kobanda na bana nanga mpe liboso awa. Boyoka mutu oyo balobi akonte azokonte na anglais. Bolanda bien bomona azotanga yango na anglais.
Donc, alobi, thank you, Maman Denise. Bon, on ne sait pas, on ne comprend pas. Il faut vérifier, savoir qui c'est qui est auteur. Il y a distribution, il y a bambongo, il y a batubazolo, anglais. Alors que nous, Congolais, nous allons souffrir. Nous avons une galère, surtout na Kinshasa. Batubazo mona clarté, bazo kufa nanzala. Oyo azako distribuer mbongo oyo. Il faut que lukaye zanani et pourquoi. Et il faut azala yepe azonzela makala. Alors bandeko apparemment nayoki neti bana yango oyo bazoloba wana on dirait bakozala na Afrique du Sud, mais malheureusement mutu aza na mbongo aza congolaise ya biso aza na mbongo yango ebele, me bambongo wana toyebi te soki eza ya dollar bia ya euro, mais toyoki ke ndenge nayoki mbongo yango bazolobela yango ekozala ya Afrique du Sud. Alors soki aza congolais ole aza na mawa ya bacongolais azoki nozala na mawa ya bato mosusu baza koloba ndinga na biso te, alors toyebi te soki eza nini. Voilà, alors bandeko tokolanda nanu tata oyo. Biso bandeko ya kisoka bayeba kotambolaka na mokanda oyo mwana mboka président Martin Fayulu Madidi apesa biso na ndenge tokosala mpona kobimisa mboka na biso RDC na makambo ya mbilinga oyo eleka na mapona mesalemaki na décembre 2018. Tolobi boye totali mayema azali koleka na parlement lelo tozali na makambo mibale ya yambo. Tomoni bandeko na biso bazali na assemblée nationale bakabeli bango lokola tozali mpe na bandeko na biso badepute bo bazali na groupe na biso badepute na biso bazali kosiege boyo ya parti ya président na biso président Martin Fayulu boeside. Tomoni bokanda oyo bakaboleli bango bakomi gouvernement d'union sacrée de la nation ya molo bongo programme d'action ya union sacrée likolo bakomi primature na mbalelekaki tolobaki likambo oyo ndenge nini gouvernement bakoma ya union sacrée ezali kokoma ya union sacrée te, parce que union sacrée de la nation yokoki kozala boye te na constitution, parce que président ya république akosala union sacrée de la nation te mpo biso baso tozali na kati ya union sacrée na ye wana te. Mpe mokanda likonzi elobi gouvernement de la république, elobi gouvernement union sacrée. Tomoni babiangi bango lobi bandeko ya groupe na biso baye koloba o bachange bayoki o biso tolobaki bakomi programme du gouvernement. Mais awa bakomi programme du gouvernement totuli ya yambo nani base na assemblée nationale mpona kochange décision eutaka na plénière. Nani akendaki koyebisa premier ministre alomba awa esika akomaki makambo etali union sacrée mpo azongela oyo mpenda ya koloba ndenge mokanda elobi programme ya gouvernement. Nani ayebisaki mpo makambo po achange boye ifo mango maleka na kati ya plénière ya mibale. Tomoni awa ekomami 2021 kino 2023 mena kati awa elobi avril 2021 tolobi boye awa balobi na 2021 me lelo tozali sanza minei gouvernement ezali te eza oyo ezalaki ya yango bango bakoki koloba wa 2021 te mpo 4 mois ya liboso ezali na ndenge bakomi awa deja avril mpe tozobanda tokomi na suka ya avril toyebi ke bakobanda yango na mai esengeli malamu ke bakoma programme ya
lisusu tolingi koloba boye kaka na mai mazali koleka na mikanda mingi awa premier ministre akomaki liboso na introduction ye wana asimi mais na mokanda oyo ya solo bakomi ya sika ya programme ya gouvernement makambo oyo balobaki ya union sacré mpo balongoli yango bayebi kokoki kozala bongo te na mokanda likondi mais tomoni ke na kati ya introduction soki mpe babosani mais soki mpe basali yango kaka mpo baconstatation ya badepute toyebi te makambo ya union sacré ezongi lisusu awa ekomami awa na introduction ezali soki totali na